Sa atong unang pagbasa, gisaad sa Ginoo pinaagi ni propeta kinsa to? Propeta Isaías. Niingon ang Ginoo, maghimo nako bag-ong Jerusalem or bag-ong yuta. Nya ang magpuyo aning yuta labing sayo nga mamatay 100 years old. Nya kung mamatay kuno ka nga ubos sa 100 years old, isipon kuno ka nga gisilutan or tinonglos Ginoo. Sa inyong paminaw, nahitabo na ning maong saad ni ana ni ron ang bag-ong yuta. Karon panahon na nahitabo na. Pila may edad ron kasagaras mga matay? Oy, mga 30, 40 nang matay na. Diri gani ang 100 gani kuno nga mamatay. Isipon kuno nga bataa pa no namatay 100. Kada kuno bag-ong yuta ba? Nya di na kuno masakit ang mga tao, wa nay moilog sa ilang mga kabtangan, sa ilang Pinoyanan. Naadyo kuno ang kalipay matud pa diri sa atong unang pagbasa, lipayo nako ang Jerusalem. Lipayo nako ang akong katawhan. Karon gasigi na tagtap-tap, wa na Ginooy kalipay. Wa na katrabaho, wa na mga sweldo, wa na ginuntay kalipay. Nya wa pagyoy sustento. Hastang amelioration dugay nang hurot. Nyari sa kasimbahan, minus kay kolekta. Jote raman sa taong kay manimba. O nya, hain naman ng gisaad si Ginoo, kanus aman da ini mahitabo? O nahitabo na ba ni? Matod pa sa mga panagna sa mga propeta, ang mupahitabo ni ining maghimog bag-ong yuta o bag-ong Jerusalem, mao ang pag-abot sa atong manluluwas. Inig-abot na niya, kining manluluwas, iyang bag-uhon ang tanan. Niabot na ba ang manluluwas? Niabot na? Oh. Niabot na tingali. Ay, mga buangon man daita. Ningabot na, oy. Si Kristo ang manluluwas. Siya ang atong manunubos. Siya ang naghimog bag-ong Jerusalem. Siya ang naghimog bag-ong Israel, bag-ong katawhan sa Ginoo. Nagitawag na ron og simbahan, the Christian Church or Catholic Church sa atong side, Catholic Church. Mauna na ron ang bag-ong simbahan, bag-ong katawhan, bag-ong pinili nga katawhan sa Ginoo. Unya, ngano nga hastang mga pari sayo naman kay mamatay. Ako ganing classmate sa UNAS Philosophy, may rest in peace, si Father Nash Inanoria. Manghod man to nakog 13 katuig, namatay naman. Ako noon nga tiguang, hapit na sad ni. Okay, ang akong manghod namatay, karina noong maguwang. Nganong sayo kay mamatay, sa pari, di kabot 80, patay na. Ano man na? Tungod kay maogya po'y rason, kinsa may mahimong sakop aning bag-ong yuta, ang mutuo sa Ginoo. Ang mutuo. Ang dili mutuo, automatic yon, dili makapahimulos. Ingkaw niya pa der, wa dito mutuo imong classmate sa Ginoo. Ni tuo gyapon. Ni ako wa di ko mutuo sa Ginoo. Tuo gyapon. Nya nganong mamatay man. Pangutanan na to Ginoo. Tungod kay ang tinuod nga bag-ong yuta o ang tinuod nga bag-ong katawhan inighumana sa atong kamatayon dinhis kalibutan. Muna nga hastas Kristo namatay 33 anyos, wa kaabot 100. Si San Jose, wa sad kaabot tingali tog 40, patay na sad. Kay wa naman siya pag sugod og sangyaw ni Hesus, wa naman siya. Siguro mga 40, 45 tingali edad. Wa na, patay na San Jose. Mahal nga birhen, ambot pilay edad. Kay bawo mo pilay edad sa pagkamatay niya?
Ikamatay na lang sa nato, pangutan ang mahal nga birhen dito, magkita mo, pilay edad niya pagkamatay, sayo kay nangamatay, no? Si Pedro Calungsod, patay, 17 anyos, kana si San Lorenzo, murag 30 sad kapi ng edad. St. Francis of Assisi, 44 ang tingin edad, 46 ba to, patay na sad. Mga buotan kayo ni. Grabe kay pagtuos Ginoo. Pero wa kaabot 100. Nga naman, ang tinuod di ay nga katawhan, tinuod nga mga taong naluwas tuas langit. Og didto sa tinud-anay, wa nay kamatayon. Dili lang 100 years, kung dili in eternity. So karon dinis kalibutan, ang motuos Ginoo maoy malangit. Nya unsa may mahitabo kung malangit na ta? Buhi pa ta dinhi, muratag way sakit. Bisag masakit pa kag COVID, nya nituo kag Ginoo, ang imong bation mura kag way sakit. Tanawa si St. Therese of the Child Jesus, nasakit og mga 5 ka tuig sa tuberculosis. Gigamit niyang iyang sakit aron pagtabang sa simbahan. Si San Roque, nasakit po to, hangtod namatay. Gigamit po niya ang iyang sakit aron pagtambal sa mga masakiton. O, kanindot, no? Kamo og makubid mo, gamita ang inyong pagka-COVID, hangtod mo mamatay, o pila ka adlaw mo, una mo mamatay, gamita na aron pagtambal sa mga COVID victims. Nindot, no? Awa mo nindot, eh. kita bitaw gitagaan matagtambal ni Hesus diha sa iyang mga samad. Ang iyang samad maoy nagtambal sa atong mga sala. Ang katong buslot sa iyang kilid maoy gihimong tuburan sa 7 sacraments, kanang gipamutang nato dihang 7 sacraments, gikas baptism abot diri sa sacrament of matrimony. Diha nas kilid ni Hesus, gigamit niya ang pagkabuslot siyang kilid aron paghatag og kinabuhi natong tanan. Kita magumbol manggutag, magsige manggutag reklamo. Mo na ang mga taong kuwang sa pagtuo. At tanawa din ang kuano, kadtong official. Nato bang official ba nga niduol ni Kristo? Ang iyang gihangyo ni Kristo, kuyog nako ngadto sa amo, samtang dili pa mamatay ang akong anak. Unsay gisulti ni Kristo? Ang iyang hangyo, kuyog nako. Ang gisulti ni Kristo, pauli na, naayo ng imong anak. Nya unsa may gibuhat sa official, ni reklamo siya, ni dritso din siya tuo, nya ni sunod siya sa gisulti ni Hesus, naayo ang iyang anak. Ayo. Karon og naa kay kabugat sa imong kasing-kasing, nya may Ginoo tagaay taon kog kalinaw. Maingon den Ginoo, pauli na, tagda na ng imong ugangan, magmalinaw na ka. Nya ang imong ugangan siging daot nimo, siging binuang nimo, unsa man mutagad na ka. Or magsigon, di madalod, oy tagdo na nako, di man na mutagad nako, sige mo nagdaot nako. Ayon lang analyze, uli dayon, tagda dayon siya. Inama, sorry kayo nga wa ti katinggi sa mga napo na katuig. Karon naka-realize ko pasaylo agyod ko tamparoson dayon ka, piti dayon imong naong. Ingna dayon ang Ginoo nga, Lord gitamparos man ko, ipatamparos lang sang pikas. Ana, o tanawa di ba, ganahan nakikamagtan-aw naong sa imong ugangan nga murag yawa. Nganuman, kay nasayod kang gatuman na ka sa sugo sa Ginoo. Ang tinuod ay natong kalipay, naas pagtuman sa sugo, sa pulong sa Ginoo. Inigtuman nato, doon na dayon sa ihatag natong kalipay. Matuman dayon ang iyang giingon diri, busa paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod tungod sa akong gibuhat, kay himuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Himuon kita niyang malipayon, kanang wa kay bugas, dangop ragos Ginoo. Di ba muram kag mabalakag wa na kay bugas? Dangop sa Ginoo. Ayog dangop atong mag 5-6. Dito sa Ginoo. Di ba ingnon ni kas Ginoo, pag fasting lang. Sa pila ka adlaw, Lord? 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Isa, mabuhi pa ako, Lord, ay kabalaka o mamatay sa kato amay langit. Pag fasting, ayaw pangutang.
Tanawa, sunda na, di ba? Dali kay mo hanap imong pananaw. Pero malipayon ka kay nga naman nagtuman man ka sugo sa Ginoo. Ana. Niya kung pananglitan ron og ang imong yuta giilog sa imong igsuong buangon. Nya hinginlan pagyud ka sa imong gipuy-an. Ang saman, asa man kadangop sa Ginoo o sa barangay? Ha? Dangop sa Ginoo. Nya ingnan Ginoo, Lord, giilog man akong utang. Siya, unsa may akong gisulti sa des ako mga pulong sa ebanghelyo. Isa ningon ka, Lord, nga kung may mukuha sa inyong butang ayaw nagbawian. Isa, sige, ayaw nagbawian. Awa na, malinaw na kay ka nga nakahatag ka giuta og balay sa imong igsuon. Nya ikaw na lang Ginoo mo'y naglakaw-lakaw nga wa nay balay, wa na sa yuta. Sa asa naman ko padoong, Lord? Siya, kuyog ta kay ako bitaw wa man ko'y kapahulayan. Nga ikaw karon liwat na kanako. Alipay kay ka maglakaw-lakaw, anak kahigdaan ng daplins daan. Lipay kay ka, kay nga naman, gakuyog na mog ang Ginoo. Nga, maligsan dayon ka, kay na, man ka natog daplins daan. Nga ka, Lord, naligsan man ko. Isa, karon eternal na gitang magkuyog. Ano? Nga, okay na ninyo. Lisoda. Sige, manindog na ta.